Karelija, selo Salmi, Nikolajevska crkva. Velika i veoma prostrana crkva. Visoki unutrašnji volumeni zgrade, ali ovde nema sistema grejanja. Uopšteno, peći nisu napravljene tokom izgradnje. U uglu se nalazi čudna struktura. U zid od cigle urezan je širok kanal. Ovde je postavljena metalna peć. Cigle su izvaljene iz zida. Na vrhu je probušena rupa kako bi dim mogao da izađe. Dimna rupa je jasno vidljiva spolja. Očigledno arhitekta nije predvideo ovaj način grejanja. Vidi se da su lomljene cigle da bi se napravio odžak. Ali na cigli nema crne čađi i čađi. Ovde je verovatno umetnuta limena cev. Zašto su cigle izbijene ovde? Napravili smo horizontalnu nišu. Da, shvatio sam. Ovde je bio izmenjivač toplote. Da zagreje prostranu crkvu. Zahteva veliki radijator. Ovde je postavljen metalni izmenjivač toplote. U zidu je udubljena horizontalna niša za radijator. Koliko su samo glupog posla uradili? Koliko je cigli polomljeno? Upropastili su kvalitetan zid. Probili su rupu s polja. Na pogrešnoj lokaciji za dimnjak. Ovde se sastaje nekoliko krovnih uglova. Na takvom mestu je teško napraviti pouzdan krov. Zbog toga sam morao da vodim cev horizontalno preko tavana. I dovedite ga na mesto gde krov ima jedan nagib. Ljudi podižu veliku javnu zgradu u hladnoj klimatskoj zoni. Ali ne planiraju sisteme grejanja. Ni arhitekta, ni naručioci, ni građevinari, ni meštani, niko nije slutio da zgradu treba grejati zimi. Napravili su visoki zvonik. Izgradili su veliku kupolu. Ali su zaboravili na peći i sistem grejanja. Nakon izgradnje zgrade, shvatili su to i počeli da razbijaju zidove. Da napravite pećnicu za grejanje. Da li je to moguće u hladnim severnim zemljama? Gde je potrebno zagrejati sobu 6 meseci? Pa naravno da ne. Šta je onda razlog izostanka planiranog grejanja? Kada je ova crkva podignuta, peći nisu bile potrebne. Zato što je bilo toplo. Bila je druga klima blaža. Bez hladne oštre zime. Crkva bez planiranog grejanja i dimnjak koji je kasnije polomljen. Ovo je odličan dokaz klimatskih promena u nedavnoj prošlosti.